amahoro y'Imana kuri we natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo TV show na Gasabo News 24. Niba uri mushya hano nagushikiriza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse wanakanda like kwanasiga igitekerezo cyawe hasi muri section ya comment. Mfata ikiganza nkwerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Rutshuru muri Teritwori ya Rutshuru. Bivuga ko muri Teritwori ya Rutshuru abantu bagera kuri 38 barimo abagore n'abana bishwe muri groupe ya Mutanda iherereye muri Teritwori ya Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru hagenzurwa inyeshyamba za AFC M23. Amakuru yaturutse mu baturage baho avuga ko ubwicanyi buheruka bwabaye ubwo umuhindo Sabuni Filemo wari umuyobozi w'umudugudu wa Kirima yicirwaga ku isoko rya Kasharira n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Iyi ni kwibandaho muri gahunda y'amakuru bana natwe gwera kuri umunota kujya ku munota wa nyuma. Ngo hayikaze ngi nitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze ngwino nkwerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru aho bivuga ko nibura abantu 38 bishwe mu cyumweru kimwe gusa muri Teritwori ya Rutshuru. Bivuga ko abantu bagera kuri 38 barimo abagore n'abana bishwe hagati ya tariki ya 26 kugeza tariki ya 31 Gicurasi muri uyu mwaka turimo muri groupe ya Mutanda iherereye muri Teritwori ya Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'ahantu hagenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 kugeza amagingo ye. Amakuru yaturutse mu baturage baho avuga ko ubwicanyi buheruka bwabaye ubwo uwitwa Muhindo Sabuni Filemo wari umuyobozi w'umudugudu wa Kirima yicirwaga ku isoko rya Kasharira n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Uyu muyobozi uvuga ko yaraherutse gushyirwaho n'ubuyobozi bwa M23 bwafasha agace kuva mu mezi makeya ashize. Ibindi bikorwa by'urugomo n'umutekano muke nabyo byagiye bigaragara muri groupe maza Bambo n'ahitwa Tongo sheferi ya Bwito, nabwo bigenda bikorwa n'abantu batazwi bitwaje intwaro. Hari kandi nandi makuru yemeza ko amazogera kuri 543 yatwitswe cyane nko mu nsisiro za Maranga, Runzenze, Butare, Kanyangiri, Kasali, Kanyatsi, Mashango, ahitwa Kibwe, Nyenyeri na Buhambi. Aho hose akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu dushoje nabwo barwanyi ba Wazalendo batwitse amazogera ku 10 mu mudugudu wa Butare aho bakekaga ko banyirayo bakorana AFC M23. Nubwo ubu hari agahenge ku rugamba, umwuka w'ubwo uracyari wose muri groupe ya Bwito aho abaturage bari mu bwigunge no mu gahinda gakomeye kubera impungenge zishobora kongera kubabaho. Ibibaye mu gihe AFC M23 irutse gushyira agaragara raporo y'impapuro 32 ibeshyuza amakuru y'uko umutekano w'abaturage wifashe mu bice igenzura ahanini igashinja leta Kinshasa ko ariyo ica ruhinga nyuma ikagaruka kwica abaturage uko byagenze mu bitero bitandukanye byibasiye abaturage mu mujyi wa Goma ndetse ni Bukavu. Uyu na musozo wacu w'inkuru reka ngushime cyane bana natwe muri gahunda z'amakuru zacu za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagaruka kuri TV show na Gasabo News 24. Shalom.